Impundu yabashangira omunju abazire babo bataramunukwe kukiriza omwana ekamutwara omu kibira bakatandika kuteera enduru bekingirine okusya obunyine enkuru wabayizire. Jaja kyasoma omwana kyatwagenda omukitabo ina kyasoma omwana kyairu kyarabaho abaira aheru mwabaire munju kimutabalira munju takingura orwigi kyatera orwigi kinsangira abana beyongera kwekingirana ekitira kimaze kutwara omwana ate obunyesere bitebukiri muna nyomu ekingira ni mutwe ekingira kyonke kitera koze omwana kimutwaire nune yukagenda hali nyina abayira ali ujja kutabara nyina mwana nokugambira abantu bona abayizire abataka bayikoramu omurimo gw'okuhiga oburari bw'empundu egi nikwo kubona omwana munagiro mu kibira bakamwirukangiza ah'irwariro rya Hoima Regional Referral Hospital bitu yafa bwa nyuma y'eshaaha 3 baherize kumwisya omu irwariro. Okuba omukono guno enyameno yona bigihagwiroho hano byamutagura hano nebyendo munda agendege kurungi okubirora weno mubiri guno guona bimutagitaguye. Omwana bamulesa ali bubinyo nga anyogoga nnyo muluzungu tuba mu lusawo tukita hypothermia kuba temperature ye ebugumulye mu libadde liri wansi nnyo libadde nga degrees 32. Abataka baba bine kinaga bakwata emihoro barukuhayo kwita empundu ezi na mukama wihamba ahabwo kugira ngo zibaruhize. Kambi omwana omunyo kamutwara mu kisafuri kamutaza tujja kutema ile tugoberanka itu kirima abayikazi bijja kubera abana baitu bakafuwa habuwa kwena mune sente ile nsiganti bonabona nabuwekiwa abe obulemi mutuyambe nabako watu waho kusaba government tusasule etuihemu erete bitere byayo ekole muzuya byo rundi kwa forest reserve bakutudupa ngutulo musite bujumbura division Karongo ward kikafoka dihi isono kanyo lyebitera. Abarukujunanizibwa habyenyamisho habwitware rya Matson bajangu baherezayo miliyoni 2 z'amazikano baza no kushumbusa baferwa omwana bitungo cyo kufurira empundu tikirukubasika konka nikyetaga kurangu twahanura n'obulembezi bw'ekicweka n'abantu ab'ekicweka kurangu twatunga solution yerakora erasemeza abantu konka etarikwiza kumaraho obugabe bw'ekuya omukikaro eki ogutumurundo gwo kubanza empundu zirukutahirira abatakana munongo mu Burindi kitoba hamwe na buremo mu Hoima kandi abarukureberera empundu ezi batwire ne batomushangwa habataka abatahirira amahamba bakagatema. Gashakwanwagaba Ambrose Katoto.